Molweni, igama lami ndinguSibusiso wakamrhwebi, intwana estrongo, intwana ene-muscles entloko. Andihamba ndedwa, ndihamba nomawukazi. Yep, homa ke phake nomandisi wakamachaya. Yeah, inkulu kadianshin. Isukulu nesikadambile, isithando sikadamtiriri. Together we are IiSouls. Namhlanje ke silapha kukunjani podcast. Siyanicela ke guys nibalandele ku-YouTube, nibalandele ku-Spotify. Kunjani podcast. Benza umsebenzi omhle kakhulu. Yep, khona phake kunjani podcast nayo ke iphake kusiphaluka saseBhayi. PE Port Elizabeth Bhayi mabawuse PE. Ufika phake kwindawo yase-Motherwell. Ngabafona ke abakhulu sebethe ndlungu yabo noko sebekhulile yeah obhuti ke abenza umsebenzi oncomekayo kakhulu eMotherwell to collect and gather wonke lamuntu wenza i-art. It's a good job. Wanna learn more, wanna get exposed.